We mono and Adom Trotro Prince also see do a circle. Ghetto for no more honey woman din komo afa neda ye si ho e bode ro fata na e honom ho Prince yentio tro ene twegum yi ene eye World No Tobacco Day na e dia be piemu e wo Kwame Nkrumah circle bebi a Ghetto boys egu a womo eye womo enema na ye ne omo edin komo ye ka say World No Tobacco Day a oti ase esen oh bosu pacho say okay but tobacco no more system man can twa man ka adwane and embra sana oti ase emran say ye ka say ene ye World Tobacco No Day a oti ase esen oh I dedicate me that say o sembi say kase no tobacco da me nti ase mu no e say ene ye da ye to ase wo say ene ye di no tobacco day che say ye pet tobacco no system ni mana say wi ase sana me ti ase fa onso nti ase ti e kire wo say me nti ase ni de minyanka tobacco no de betwem our system ne de ama eduane sem enu be ma improvement aye den akoso amaye wasema okan ya menyina so WHO World Health Organization the abetu dwa say enuane aye dua brode banchini mankeni ni sa na ema ne sa na no na sese edua na ye jai tobacco say ye dua wo ka say wo de ye nyimfi o ne omo ya adwene dabi me na wonya adwene say omo ja tobacco dua ko tobacco enye say tobacco ye si for smoking go omo de na man bebrebe so nti tobacco na e system ma eboa sayale bebrebe nko so omo ja dua mu nua ba yon say ba abeba from akra na adua no so aye mo ye free wa wo nya bi entwi o me ba e ma say wo twi bi na me kan ba say nko so omo ja dua mu nua o system ba nko so mo den o ma ne mo ozo adwene de mo kan de ye foaso but se mugu tobacco na some tax in a beba form ti me agi government ni say enye ni na o say on twa ase on preserve bi na adwane ni nye mo tobacco ni se bo ama ye tax ni so ye de e kosro ye sika sem so kosro me get to me there me to me there me concern there me only say tobacco there ana me matekwa tobacco sa ochini bebra how health and to me no dey me won say ka duane no mo no be hia che tobacco na wo no because sisi aduane even gra tobacco no ochini we sisi abaka ko didi wani dey wani sukura bebra and no say tobacco ni ho mo na say aduane no mo wo ha me sure say no mo ya better mami misa asemi tobacco na aya motwe no bibi wo mam munye bibi free me de me pet tobacco no nti no me metwe a se na ye me no me pet ma me feel different way e my system nti me tobacco no po de me nya ka na ka any system no mpo ananka eduane sem no so be ko for mama I get it I say the more I be do eduane no na be ma improvement na den akosoro si say eduane de mu pa ye den okita 10 cedi point me friend di 20 point me fan ye eduane di I get it ti no more eduane ne ba e be boa ma yen amamu na e wo country ni ma e be ni beji wo because on na ye den onso tobacco no twimbi de na onye film o se bi kura kita okay tobacco ni metwi se do bi ape se do bua o chicken sa me chicken size tobacco na metwi ti de na onye film oh you feel mama one day boss you see me strong on say me hard work say me bra na ma tobacco na ma metimi didi ma me one day ya aduma emra onue ho boss pese mi bisa asemu king size ema income tax sign ana tobacco ema income tax sign
say you try tobacco free system anymore. That means you be neglect king size no. And I will say calculate tax at king size yenya free. Now omuntiso. Yes, say tiswa and now in the my any the ebeba more but sa we king size in tobacco in the you be sure as you buy any na or say 100% or the government enjoy 10% and tobacco now 90% in the no buy. Omanfo a womo ewo ghetto ewo Kwame Nkrumah circle na omache omadwene e dey afa world no tobacco day no me a midi mate ewo kemu no se trotro no eye ma mate no eje so say away